Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku makuru n'ibiganiro dutegura umunsi ku wundi. Muri iki gitondo rero turi tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Hari inkuru iramutse ivugwa kuri Perezida Ndayishimiye, ndetse turashaka kubihuza n'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Twongere tubihuze na Perezida Joao Lourenço, tubihuze n'umuryango Sahel, umuryango urimo ibihugu bitatu by'ingenzi, harimo Burkina Faso, harimo Mali ndetse na Niger. Ibi bihugu rero bimaze gushingwa cyangwa se babihaye Perezida Ndayishimiye ngo abiyobore nk'umuperezida utabogamye mu kibazo cy'intambara za politiki ndetse n'imitwe itwaje intwaro iri muri bino bihugu. Byose turifuza kubihuza tubihuze nuko bivugwa ko ikibazo cyo muri Kongo Perezida w'u Burundi ari wagitije umurindi kugeza n'uyu munsi. Tubihuze none n'ubuyobozi yahawe bwo kuyobora uyu muryango w'ibihugu ko ari bitatu, n'ubundi bihora mu ntambara bitewe n'intambara politiki, bitewe n'uko hari imitwe yitwaje intwaro irwanya biriya bihugu, n'ubundi ho rigaba ibitero iba yifuza gukuraho ubuyobozi buriho. Ibi byose rero bikaba byashyizwe mu maboko ya Ndayishimiye. Turashaka kubihuza hanyuma nawe dufatanye. Niba ufite igitekerezo wandike muri comment, hanyuma tumenye byinshi dushobora guhindura amakuru yo gutegura umunsi ku wundi. Murabyibuka neza ko mu minsi yashize EAC yohereje abasirikare bafasha cyangwa se barinda umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bakigerayo EAC yaje gutora itegeko rivuga ko bagomba kuva muri kiriya gihugu. Ariko Perezida w'u Burundi we suko yabibonaga, nubwo ari wayoboye uyu muryango, yaje gusinyana na Kisekedi ko agomba kohereza abasirikare benshi cyane, kuko nk'ubu ngubu hamaze kubarwa abagera ku 20 boherejwe muri kariya gace. Rero we ikintu yakoze nuko yagambanye na Kisekedi bakohereza abasirikare b'u Burundi benshi, dore ko Perezida w'u Burundi yarimo n'amafaranga menshi cyane. Ibi byose rero ese noneho biraza guhura gute n'uyu muryango yaba yahawe kuyobora? Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union, akaba na Perezida wa Repubulika ya Angola Joao Lourenço, yatangaje hagati yo muri Nyakanga ko yagennye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'intumwa idasanzwe mu karere ka Sahel. Ariko nk'uko ubusesenguzi bubigaragaza cyangwa se abasesenguzi babigaragaza, nk'intumwa ye idasanzwe mu karere ka Sahel, ariko nk'uko abasesenguzi bigaragaza nanone bagaragaza amakenga ku mateka ye atagaragaza ubuyobozi bufatika no ku ruhare rwe mu makimbirane ariko mu karere k'ibiyaga bigari. Muri iki gihe umutekano ukomeje guhungabana. Akarere ka Sahel gasanzwe gafite imiterere yihariye y'umuco, ariko kakaba karimo ibibazo bikomeye by'umutekano, ubukungu n'imibanire y'abaturage. Kuyoborwa na Ndayishimiye rero bishobora gushyira mu rujijo ahazaza h'ako karere, nk'uko n'ubundi kuri ubu ngubu uyu mugabo akomeje guteza ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Ndayishimiye ategerejweho gukora inshingano za politiki zifatika mu nyungu rusange z'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Nyamara abasesenguzi bafite amakenga ko atazabasha kuzuza ibyo asabwa ngo ayobore uyu muryango buboneye, agendeye kuri bino bihugu biri muri uyu muryango wa Sahel. Iyo usuzumye amateka ye yo muri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari, umurage wa Ndayishimiye mu buyobozi ushobora kwita usanzwe, cyane cyane ugereranije n'uruhare yagize mu kongera ubukana bw'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ku gihe yayoboraga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Uwo muryango wohereje ingabo zawo EACRF mu burasirazuba bwa Kongo hagamijwe guhangana
guhangana n'ikibazo n'ubundi cy'umutwe wa M23. Murabyibuka ko aribwo M23 yari imaze kugaruka muri RDC, ubwo ni muri 2021. Icyo gihe rero ingabo z'abarundi zoherejwe ziri mu butumire bw'uwo muryango nk'izindi zose n'ubundi ziri muri EAC, zarenze ku nshingano zari zashyizweho, zitangira ibikorwa bitari mu rwego rw'ubutumwa byari byemejwe. Abo ni abasirikare b'u Burundi, aho gushyira imbere gufasha mu bikorwa bya politiki, kurinda abaturage no gushyigikira amasezerano y'amahoro. Ingabo z'u Burundi zafatanije n'ingabo za Congo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro izwiho ubugome nka Wazalendo ndetse n'umutwe FDLR ushinjwa gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, zijya kurwana ku rugamba ku buryo butaziguye. Mu kwezi kwa Kanama 2023, Ndayishimiye yasinyanye na perezida wa RDC Felix Tshisekedi amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare yatumye kugeza ubu ngubu ingabo zirenga 20,000 z'abarundi zigizwe n'amabataliyoni 20 zoherezwa mu burasirazuba bwa Congo buhungabanye cyangwa se bufite ibibazo n'ubundi. Ndayishimiye niwe wenyine mu bakuru b'ibihugu byo mu karere wiyunze byuzuye kuri Tshisekedi mu kwanga ibisubizo bya politiki, ahitamo inzira ya gisirikare gusa, kandi niyo nzira yonyine ishobora gutuma n'ubundi ibibazo byiyongera ubukana, cyangwa se ikibazo kiri mu karere cyongera ubukana, mu gihe bahisemo inzira y'igisirikare kurusha ya diplomasi. Uburyo Ndayishimiye akomeje kwivanga mu bibazo bya RDC bushobora kumugora mu nshingano nshya, cyane cyane kubera ko ingabo ze zifatanije na FDLR na Wazalendo, kandi nanone ibingibi bikibutsa impungenge ku kubera umuhuza utabogamye uriya muryango wa Sahel. Akarere ka Sahel gakeneye intumwa itabogamye ishobora guhuza imitwe yitwaje intwaro n'ubutegetsi bwa gisirikare buhari. Ariko kuba Ndayishimiye akiri mu kindi kibazo gishobora nacyo kibogamye, cyangwa kudashyira umutima mu nshingano nshya, ibyo ngibyo bishobora guteza ikibazo mu gihe hakiri ikibazo ahanganye nacyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'ubu ngubu abantu bamushyiraho igitutu, wohereje abasirikare muri Kongo mu buryo butumvikana, abasirikare bapfira muri Kongo. Imiryango y'abo basirikare bari mu Burundi nabo baba barimo gutaka cyane, bavuga bati abasirikare abana bacu, imiryango yacu. Rero urumva ko bishobora kuzamubera imbogamizi mu gihe yaba agiye muri izi nshingano nshyashya, noneho zo guhuza imitwe ya politiki, leta ziyobowe mu buryo bwa gisirikare. Ibi rero bishobora kumubera imbogamizi. Ibibazo bya Sahel bisaba ubumenyi bwimbitse bw'ako karere. Urumva ubundi bakabaye barashatse nk'umuntu nibura uri hafi y'ako karere, akaba asobanukiwe neza iyo politiki. Kandi Ndayishimiye nta mateka cyangwa ubunararibonye ahafite, ibintu abamunenga babona nk'icyuho cyatuma ashobora gushukwa n'impande zimwe. Ubuyobozi bwa Ndayishimiye bwo kuba intumwa idasanzwe ni uruhurirane rw'ibibazo n'amakenga. Inshingano ze mu gihugu cye ndetse no muri RDC zitera impungenge ku kubera umuhuza utabogamye uriya muryango, ndetse no ku bushobozi bwe bwo kubikora neza. Kandi kuba nta bumenyi afite, Sahel bishobora kumubera inzitizi. Akarere ka Sahel kagizwe n'ibihugu birimo Burkina Faso, Mali ndetse na Niger, birimo guhangana n'ibibazo bikomeye byo kunyura ku butegetsi bwa gisirikare. Ikibazo ni uko muri uyu muryango bino bihugu uko ari bitatu byose n'ubundi byagiye birimo kuyoborwa n'abasirikare mu buryo bwa gisirikare. Rero hakaba hari imitwe yitwaje intwaro yigabaho ibitero buri munsi yifuza gukuraho ubuyobozi buriho. Mu kubera rero ku myitwarire ya Ndayishimiye mu karere k'ibiyaga bigari, aho ashinjwa guca inyuma bagenzi be mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC no gutiza umurindi intambara mu burasirazuba bwa Kongo, umuntu yakwibaza niba koko imigambi ye ishobora kugira icyo imarira Sahel mu kibazo cyihariye ihanganye nabyo.
abamunenga bavuga ko ubuyobozi bwa Ndayishimiye mu Burundi bwagaragayemo ibirego by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ikibazo cya politiki cyangwa se igitutu cya politiki bituma ubushobozi bwe bwo kuba intumwa y'amahoro mu karere ka Sahel gashidikanywaho cyane cyane n'abantu n'ubundi barwanya ubutegetsi bw'u Burundi cyangwa se babonera hafi cyangwa bakurikiranira hafi politiki yo muri kino gihugu. Reka rero dukomeze tukugezeho ayandi makuru arimo kugenda atangazwa umunsi ku wundi. Wowe nta kindi tugusaba, kora subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye abona mu ba mbere.